Re itemogela tiriso ya mefuta e farologaneng ya metsoko. Mengwe ya metsoko e ke e gogiwang, mengwe ke e sunediwang. E-cigarette kana vapes ke nngwe ya metsoko e dirisiwang thata ke banana, bogolo jang ka nako ya boitumelo. Setšhaba se tshwanetse go itse gore jaaka mefuta epe fela ya metsoko, tiriso ya e-cigarette le yone e borai fela thata mo botsogong jwa batho. Thulaganyo tsa botsogo gompieno e tla ruta ka tiriso ya motlhale wa motsoko, bodiphatsa jwa one mo botsogong, le gore ba ba setseng ba tshwagogile ka tiriso ya motsoko epe fela ba ka dira jang go tlogela gotlhelele tiriso ya motsoko. Tla re simolole thulaganyo ka go utlwa ka botlalo ka mefuta e mešwa ya metsoko. E-cigarette kana vape ke metsoko ya senjwaleng-jwale e go dirisiwang mathombo, e dirisa le motlakase gape, e na le dinkgisa monate, e dirilwe ka tsela tse di kgatlhisang bana, e kgatlhisa gape le banana. E-cigarette ke mothale wa motsoko o mošwa kana re ka reng tse dintšha tsa malatsing a gompieno. E-cigarette ke cigarette mme e ntšhahaditsweng ke e dirisang malatha. E dirisa malatha go tshuba motswako o mo teng gore motho a ba ka goga a utlwa lenkgo le le la motsoko. Mme di-e-cigarette tsa malatsing ga di nkge motsoko hela ka cigarette ya pele. Di na le gore be di tsentse metswako e natetsang kana e dirang gore go nkge monate, e ka nna metswako ya bo banana, e ka nna metswako ya bo strawberry le mengwe hela yalo. Mme gape se sengwe se se botlhokwa ke gone gore e-cigarette e na le ka e lebegang ka teng. Ga go motlhofo o ka e lemoga ga o sa itse. E na le gore e diriwe e tshwane le pena kana e tshwane le memory stick, go na le mehuta e harologaneng. Ke sone se re itemogelang gore banana ba e rata ba e dirisa mo nakong ya gompieno. Re le ba botsogo, ke eng re tshwenyegile thata ka tiriso e ya mofuta wa motsoko wa e-cigarette? Matshwenyego a magolo ke gore e-cigarette e dirisiwa ke banana thata, and bone banana ba tsela gore ke go mo fashioneng mo e leng gore ga go borai, and me go borai hela ka one cigarette re itseng. Go na le bone metswako e tshwana le bone bo nicotine re itlhelang gone mo di-cigaretteng tse re di tlwaetseng, e leng gore le one e borai hela mo matshelong a rona. And ka gore banana ba tsela gore mo fashioneng ya change-anwa mo di-partying, mo maitisong, mo di-chill sessioneng tse di diriwang, and go borai gone gore ka gore ya change-anwa le malwetse a mangwe a kgona go thalwana ka tsone di-e-cigarette le di-vape tsone. E-cigarette e re tshwentse re le ba lephata la botsogo ka gore sa ntlha ke gone gore ga e tshwane le metsoko ya pele re tlwaetseng, ga go motlhofo ka e lemoga. E nkga monate, e dirilwe ka tsela e kgatlhisang, e dirilwe ka mebala e mentlenyane, ke sone se banana ba e dirisang. Yaanong e re tshwentse ka gore bone banana ba dumela gore ga se motsoko, ba dumela gore ke sengwe hela se ba ka se dirisang go ikentsha bodutu. Se sengwe gape le bone badiri ba e-cigarette ba e dira maikalelo le gone go ngoka banana gore ba dirise motsoko wa mothaleo, mme ebile ba ba bolelela gore one ga o borai ya ka metsoko e mengwe re tlwaetseng. Ba bua gore this one is lighter, this one ha ena flavor e kalokalo ya motsoko. So ke sone se re tshwenyegileng. Se sengwe gape re itemogetse gore ya dirisiwa mo mahelong a ituso bodutu ka bontsi, mo di-partying, mo manyalong, gongwe le gongwe ga batho ba kgobokaneng teng wa go ithela banana ba ntse ba tshotse dipenanyana ba ntse ba di goga yalo, rona re sa itse gore ke motsoko kante ke motsoko e leng yone e-cigarette. E re jaaka batho bangwe ba na le tumelo ya gore e-cigarette ga ena borai bope mo botsogong jwa setšhaba, seo ga se boammaaruri jaaka re utlwile. Tla re ithute mo go tseneletseng ka metswako e e fitlhelwang mo mofuteng o wa motsoko wa e-cigarette. Go na le e-cigarette e leng gore ke cigarette ya lelatla, a be go na le hubbly bubbly e leng gore yone ke mathumpo ao a na le lebotlele a go tsengwang dilo mo teng. Jaanong ke tla simolola ka go tlhalosa se se itlhelwang mo cigarette ya lelatla.
go na le chemical e bidiwa nicotine. Tota nicotine ke chemical e itlhalwa mo motsokong. Jaanong e tsenngwa mo sekereseng ya lelatlha ke tlhotlhilweng mo go rang gore ga ya siamela botsogo. A be go ka nna le gone mo sekereseng ya lelatlha gona e dirilwe ka ditshitswana. Jaanong go raya goreng mo tsamaong ya nako ha ba ntse ba tota lelatlha le tshuba jaana, tsone ditshitswana tseo tse di dirang sekerese ya lelatlha le tsone di a sha be di hela di ntsha metswako mengwe, mme metswako e ya ditshitswana e ka nna tshipi e re bitsang lead, e nngwe chromium, e nngwe nickel. A be go nna le chemical e nngwe gape bidiwa gote arsenic, le yone ga ya siamela botsogo. Tseo ke tse di itlhalwang mo sekereseng ya lelatlha. Ha re lebelela Hubbly Bubbly mo e leng gore ke mathumpo ao a na le lebotlele a go gogiwang mo gone, yone e ka nna le tsone tse ke sa tswang go di nankola tse di ka itlhalwang mo sekereseng ya lelatlha. Mme mo godimo ga moo batho badirisi ba yone ba kgona go tsenya ditage tse di sa letlelesegeng. Tse dingwe ke tse di rekiwang ko straateng kwa, tse dingwe ke e kgona go nna tse di gogiwang ka dinko. Mo go rang gore metswako ya Hubbly Bubbly one mathumpo ao a kgona tota e mentsi go gaisa e kgona gore e nne mentsi go gaisa ya sekerese ya lelatlha. Yaanong ka kakaretso hela ke di-chemical tse leng gore tota yone metswako eo ga ya siamela botsogo ka tsela epe. Fa re leba seemo sa tiriso ya metsoko re akaretsa le wa e-cigarette mo lefatsheng la rona, re ka re seemo se eme jang? Re itemogetse gore tiriso ya teng e go godimo tota, e go godimo ga o tsena mo mafelong a dijo, di-restaurant-e wa go ithela motho a ntse a tshotse yone penanyana eo a ntse a goga, o ta bona hela go tswa mosi o mosweu ke gone o ta lemogang gore motho o dirisa e-cigarette. Re itemogela gape gore le mo mahelong hela a batho ba kgobokaneng teng ka gore yone methale e mešae go lebega e le gore ebile e monate le dirisa le le bantsi le le mmogo. Emma yaanong ga o tsena o ithela batho ba le mo lenyalong, ba le mo partying, ba le mo di-picnicking kana ba kgobokane hela ba itusa bodutu le ga e le ko metshamekong, wa go ithela banana ba ntse ba di tshotse ba ntse ba di dirisa ba di goga di nkga monate ono go tsone mosio. Dipalo tse re nang le tsone ke tse di buang ka motsoko ka go harologana ga yone. Emma dipadiso tse re ne ra di dira ke ka ngwaga wa 2017 tsa GATS kana ke re Global Adult Tobacco Survey, tse mo go tsone ne re batla go itse tiriso ya motsoko mo bathong ba dingwaga tsa 15 years go ya go godimo. Re ne ra ithela le gore lehatshe lotlhe ka bophara re na le batho ba palo e kana ka 17.6% of the adult population e dirisa motsoko. Ha re di bua sentle ka dipalo tse di papametseng ke gore re na le batho ba le 240,000 ba ba dirisa motsoko ka go harologana. Re akaretsa le tsone di e-cigarettes le di-cigarette tse re di itseng Snuff, Baby hela yalo. O ka lemoga gore ke dipalo hela tse di go godimo tota for lehatshe la rona le leng gore ga re bantsi mo go kalokalo. Lefatshe la rona le lebano ke kgwetlho ya tiriso e e farologaneng ya metsoko, e akaretsa le mefuta e mešwa ya metsoko e e runyang. Banana ba tsene mo tirisong e ka mmetela. E-cigarette e borai go le kae mo botsogong, mme ebile e ka tlisa ditlamorago dife mo botsogong jwa yo o e dirisang? Metswako e ka ama botsogo ka ditsela tse di harologaneng. Sa ntlha hela e ka ama botsogo jwa tlhaloganyo le maikutlo. Batho ba ba dirisang metswako ha gongwe ba tshabelelwa ke go nna le maikutlo a wetseng ko tlase mo re go bitsang re depression. Mo tsamaong ya nako gape ba ka nna le mo re go bitsang ke gore ba ka nna le go
le go tshwakgoga kana mo re go bitsang addiction, mo e leng gore ke gore motho ha a sa dirisa motswako o ka beke o ikutlwa a sa kgone go dira ditiro tsa tsatsi le letsatsi, mme go ka tswa ko go selekano sa beke go tla ko go selekano sa letsatsi mo e leng gore jaanong o helela a ikutlwa gore a dirisa motswako o tsatsi le letsatsi. Mme kana metswako ya rekwa gone mo ke re ka re mo straateng kana mo go ba ba e rekisang, ebile godimo ga moo e rekwa ka madi a e leng gore ka gore ke dilo tse di sa letlelesegeng. Ditlhwatlhwa tsa teng tota ga se tse di laolesegang, e kgona gore e le boturu hela, e kgona gore o reke ka madi a ona le one jalo jalo. Yaanong addiction kana gone go tshwakgoga go helela go dira gore motho a tse motswako kore a tshwanele ke go tsaya motswako tsatsi le letsatsi mo e leng gore ga ga siamela botsogo ka gore go dira tiro ga go tsatsi le letsatsi go tsile go amega maikutlo le one o ka nna o tobetse ha sa tsa seo, mo go rang gore ha le gore ke motho yo tshwereng ka diatla ga a kgone go ntsha maduo ko tirong kana ga a kgone go itirela sepehela mo go utlwalang. Gape go nna le gore re ntse re mo go tsa botsogo le tota tsa maikutlo le tlhaloganyo, go ka nna le mo go teng anxiety disorder kana go tshwenyega, motho a nna tshwenyegile hela mo e leng gore ha a sa dirisa motswako yo o nna tshwenyegile hela, le ga go te a dire sengwe se e leng gore o tshwanetse a se dire e kana kwa tshwere-tshwereng teng kana kae o nna le gona go tshwenyega mo e leng gore ga go tlhokege. Jaanong se sengwe se re ka se lebang ke go ama mmele ka kakaretso, mme re ka lebelela ka dikarolo tse di amegang. Sa ntlha ke makgwafo. Metswako e itlhelwa mo go bone mathumpo a le mabotlele a gogiwang le tsone disekeretse tsa lelatlha, tota ga ya tshwanna go ka tsela epe mengwe ga ya tshwanna go heta ka makgwafo le ditshika tse di yang ko makgwafong. Tota yone metswako eo e helela e tsena mo makgwafo mo e leng gore e ka helela e baka kankere ya makgwafo. Sa bobedi e ka helela e baka malwetse a tshwanang le bo malwetse a makgwafo a khupelo mo re go bitsa re chronic obstructive pulmonary diseases kana le bo asthma jalo jalo, asthma e bakwang ke metswako jalo jalo. A be re boa re lebelela dikarolo tse dingwe di tshwana le setlha. Tota metswako e tshwere ditshitswana, e tshwere metswako hela e ke sa tswang go e mentiona, tota e ke sa tswang go bua ka yone gore ditshitswana tseo ha mmele o di tlhotlha di ya go heta ka setlha gore tle di tswe ko matlhapong, mme seo se ka baka gore di bake kankere ya setlha. Ebe go nna le dikarolo tse dingwe tsa mmele gape di tshwana le bo sebete. Sebete ke sengwe ke karolo nngwe e tlhotlhang dilo mo mmeleng, go raya gore sengwe le sengwe se se mo mmeleng, motswako mongwe le mongwe yo poison o mo mmeleng o heta ka sebete, mme diphilo le tsone di bereka hela yalo. Motswako mongwe le mongwe yo mo mmeleng ka re bontsi jwa metswako di heta ka diphilo ka gore diphilo kana di sefa madi. Jaanong ke dingwe tsa dilo tse e leng gore di ka miwa ke metswako ka tsela e sa siamang, mo go reng gore mo tsamaong ya nako go dira ga tsone jaanong go a ko tlase, ebe go hela go te motho o bolwa ke diphilo kana o bolwa ke sebete jalo jalo. Jaanong ka kakaretso metswako e tota ga ya siamela botsogo mo leng gore e ka ama karolo nngwe le nngwe ya mmele, mme e re mo tsamaong ya nako ya hela itsisa dikankere jalo jalo tsa dikarolo tse di harologaneng. E ka tsisa le one malwetse a sa tshwaneng, re bua ka malwetse a pelo jaana. Tota malwetse a sa tshwaneng go na le malwetse a ditshika le pelo le madi a matona, go nne le sukiri, malwetse a khupelo le dikankere jalo jalo.
yaanong ka gore ha re bua ka metswako re bua ka metswako e leng gore ke musi e dirisa musi ha o tsena mo mmeleng o dira dilo di le mmalwa tse di sa siamang le tsone dilo tse di tlhala mo metswakong eo di kgona go dira gore ditshika di nne thata ha ditshika di na thata kana di amega ka tsela nngwe di hela di dira gore madi a sa ele sentle mo mmeleng ha gongwe pelo le yone e sa pompe sentle se be se dira gore go hele go tla malwetse a pelo jalo e ka nna mo nakong e khutshwane e ka nna mo tsamaong ya nako jalo mme ke sa lebale go tshwaela ha gape gore go na le malwetse a mahatla a khupelo le yone ke malwetse a sa tshwalaneng di metswako e ka tsisa one malwetse a mohuta o mme bile go nna thata gore a laolesege ka gore yaka ke sa tswa go bua ta metswako e tshwere dilo tse leng gore di borai. Tiriso ya metsoko epe fela e ka baka malwetse a tshwana le dikankere le malwetse a sa tshelwanweng mme gone ba ba nang le keletso ya go kgaogana gotlhelele le tiriso ya metsoko epe fela wa e-cigarette o le mo teng ba ka dira jang. A se botlhokwa se gore le ka go se supa ke gore pele o ka lekeletsa o bo itse bo diphatsa ba gone ka gore ha gongwe ha o se o lekeletsa nkgatele bo nna le mo o builda dependence kana mo gore anong o ikega ka go dirisa motsoko a ra re se dirise gore o se ka itsenya mo diphatseng yaanong ga o se gongwe o setse o le modirisi wa e-cigarette kana wa cigarette sepehela sa mohuta ope re rotloetsa gore o kope thuso mo ka reng psychological support o kana re kope gore o kope bogakolodi from different professionals ba gore ba ka go thusa go leka go hokotsa manokonoko ka gore motsoko o tata kgone go tsa beke hela o bo kgone go lemoga gore malatsinyana a mabedi a mararo gore no sa gore o tlo bona le diphetogo tsa go hela tsa botsogo di na different so ke makgaoganyana gore re ka gore simola go le go nnyane ga gore gompeno o ntse o ja metsoko e ka tshwara metlhano a re simola ka letsatsi le letsatsi gore o nne o tlhola ba bogakolodi gore ba go thuse kgato go kgato ya gore o nne o leke go tlogela ka gore ga gona pidise e ka go egang gore wa tlogela letsatsi le gompeno bo gagona le motsoko so re rotloetsa gone gore ba bogakolodi go sibolela maikutlo go gakolola mo tsa gore o ka ithusa yang gore o kgone go tlogela. Mogogi wa motsoko o ka ikamanya le makalana a farologaneng gore a felele a tlogetse tiriso ya motsoko. Go na le mekgatlho e ikemetseng ka nosi e le yone e thusang ba lephata la botsogo go ruta setšhaba ka bodiphatsa jwa tiriso ya motsoko. Tla re utlwe mo go ba mokgatlho wa Men and Boys for Gender Equality gore bone seabe sa bone ke sefe. Men and Boys for Gender Equality has been in existence for dingwaga tse di ka tshwarang 12 years now tse gore re tsere mo ngwaga wa rona wa boraro le Ministry of Health gore re tise mo ka re bitsa re go rutuntsha setšhaba ka bodiphatsa ba tiriso ya motsoko ke yone le nang le gore re thuswe ke Ministry of Health gore re bo re tsena mo campaign ya teng e gore re tsamaya metsana e harologaneng re dira di-road show re tsena ko dikolong le mo dikgotleng hela re bone monyetla wa gore re kgone go buisa morago mo re ka re di-community group conversations tse gore re leka gore re tise kgakololo ya gore motsoko diphatsa go le kae ba dirisang ba ka ithusa yang gore ba kgone go tlogela ba ya gore gongwe ba tshela mo environment e gore gongwe o dirisa motsoko ba ka thusa yang bao ba gore ba tshele bona ba dirisa motsoko so our tobacco campaign re bitsa re Love to Live. Love to Live ke supa gore o sa mo ala chance kana sebaka monyeta gore o ka go tsa botsholo ba gago wa bo hetola ha gore no ntse gongwe o ikgokagantse le tagi pepehela ka gore na lengwe ra dira mo Men and Boys e gore ke alcohol and substance rehabilitation e gore re ka go thusa ba gore ba mo manokonokong a go dirisa bojala phetelela kana ditagi di petsa tsa mohuta ope then we re tswalla gape re dirisa yone di community groups we re dira gape mo go bitsa re di blue couch sessions se gore ke di focal group mo dikolong ka gore tla gore re na le bana ba gore gongwe ba ballo ke botsadi ko gae ba gore gongwe ba dirisa ditagi kana gongwe ba dirisa motsoko so re le ka go rutuntsha bana
gore re ba tsibose ba sa mo ba le bannyane gore even ha ba le ko magaeng ko batsedi ba bone bo ba ntse ba kgone go itse gore pharologanyo ke eng ba ka ithusa yang ba ka avoida yang gore ba se ka ba tsena mo diphateng tse gore batsedi ba bone go ntse ba re letse tsone gore ka nako tse dingwe re leka go lekeletsa so mo menene bo se re re ga o se shoka se gore ngwa sira se emise pele o batle a botipa o batle kgakololo ya gore ha o ka o iphitlhela go mo dirile sengwe o bo itse gore bo diphatsa ba sone ke eng pele o ka itsenya mo diphatseng so re twetsa bana gore ha o se sure o sa itse gore ha o tsa motsoko o dirisa ditlamorago se teng ke ba tlisisa pele o kope thuso o kope ba gakolodi gore e re ha gongwe ha o ka raelesega o bo itse gore diphatsa tse gore le ba ga re tsone ke tse di kae ene sa begalo gape re rotloetse le batsadi ko gae gore kana a re ntse re godisa bana khodiso ya bana ha ntse ngwana a ntse go bona o se secretane o tsa gore ngwe ke thulaganyo e tlhamaletse ka moso o bo sa latlhela hala ba se tsaba a pota ka ha morago ga ntwa bo se dirisa bona sa lemo gore wena boitshwaro bo dira ga pele ga bana bo ka affecta bana go le kae lephata la botsogo le na le mananeo afe a go thibela le go lwantsha tiriso ya motsoko epe fela go sireletsa setšhaba mo manokonokong a ditlamorago tse di bakwang ke tiriso ya motsoko mananeo a re na lone re le ba Ministry of Health re na le molao o mošwa o le gore kwa Tobacco Control Act 2021 o tsene mo palamente ka 2021 o bo ba wa dumelelwa mananeo a tshwana le gone go ruta setšhaba ka di-radio ka di-TV hela jalo be re nna le gore Ministry of Health gape o fandile makalana ikemetseng ka nosi a re a bitseng di-NGO gore a tsamaye a rutlontsha mo lehatsheng ka bophara ka borai ba motsoko gape o ruta gape o thusa le batho gape ba ba eletsang go tlogela one tiriso ya motsoko hela yalo ba tsena le mo dikolong ba ruta le bana hela yalo se sengwe gape se Ministry of Health a se dirang re ipelela letsatsi la World No Tobacco Day ngwaga le ngwaga ka di-31 tsa ga Mme mo letsatsing le setšhaba sa rutlontshiwa ka bodiphatsa ba go goga motsoko ba go gogela ha tlase ga batho motsoko le gore setšhaba se ka itshireletsa yang mo mosing wa motsoko molaetsa wa me wa bohelo e ka nna gore badirisi ba motsoko re tsenya le bona ba di e-cigarette re tsenya le bona ba motsoko e re tlwaetseng wa di-cigarettes di-sneifi hela yalo gore metsoko e tota e borai mo matshelong a rona thotloetso e tona ke gore a re tlogeleng motsoko re ipabaleleng re itshireletseng mo malwetseng a ka tlhagogang go bakiwa ke one metsoko e re e dirisang tota ba e leng gore ga ba goge molaetso wa me ke go ba raya ke re tota ha motho a gogela ha tlase ga go tswa tlase ga gagwe o go emela kgakalanyana le ene ka gore dipatlisiso di supa gore le wena o amiwang ke mosi wa motsoko o tshwana le ene o gogang malwetse a ka tsenang motho o gogang motsoko le wena a go tsena hela